Gölgeleri senin nurunda kaldır perdeyi aradan bir kere göster yüzünü. Kurban olayım ben sana, seninle erdik imana, bu kul didarına kana, bir kere göster yüzünü. Sen Muhammed Mustafa'sın, sen ki nuri dilarasın, gözler cemaline kansın, bir kere göster yüzünü. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا مرحبا عشاق ساقي مرحبا مرحبا أي علي سلطان مرحبا مرحبا أي كالي عرفان مرحبا مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا مطلوب عليها التوحيد مرحبا أولاد هاشم أردوي مرحبا أي نور چشمی الأصفياء گرد بیت ملکناری بالنجار نشق و شوقا هم ببیجن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا رسلك ولا تخزنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. Ya Rabbi, hasıl olan sevabın burada bulunmamıza, el açmamıza, Mevlid-i Şerif okumamıza, Kur'an-ı Kerim okunmamıza vesile olan şehit öğretmenlerimizin canını senin yolunda feda eden, varlığımıza, izzet ve onurumuza adayan tüm şehitlerimizin ruhlarına ikram eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. 12 şehidimiz var Batman'da. Öğretmen şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yolu açıktır. Onların yolundan giden öğretmenlerimiz onların yolundan anlatmaya devam edecektir. Ve onlar yaşamaya, eserleriyle yaşamaya da devam edecekler. Tekrar tüm şehitlerimize, başta şehit öğretmenlerimize, Batman'da şehit olmuş Batmanlı öğretmenlerimize hepsinden var. Rahmet ediyorum. Böyle acılar Allah bir daha milletimize göstermesin.